Okay, the first challenge, o tlhakanang le yona how bitsa the artist. Yeah. They think they are better than you, or they think gore ba go ilela favor. And o ba patela. Yeah, o patala motho 100,000. But o nyaka go treata as if o go iretse favor. O nyaka le go botsa gore yena o nyaka ta nako mang mo gigging ya gago. Not ka nako o wena o yaka mara wena o hirile di services tsa. It like ya change this etiquette. He ba go hira ko company. Ba botsa re to patala 20,000 per month. Yes. Ba botsa re thewela from 8. O tsaya ka 5. Lunch ya hao ke 8. Ke ka 12 for ke ka 1. Yeah, but when how hira an artist. How motsa re no ke nyaka gore o tlotla ka 8 ko eventeng yaka. O botsa gore ke na le eventeng ko kae nga steka 8. Ke tla tla kana go so ka mantswe a mang yena ba nong o tlo botsa wena o nyaka prioritize e la ho feta e. Yes.